Prensiba çaramîn diyariya Xwedê ye. Gava ku em peyama hêviyê ya di Mesîh de pêşkêş dikin, divê em pê ewle bin ku hemî mirov fêm bikin ku karên qenc bi ti awayî nikaribin an nabin serdema ezmûna rizgariya wan. Yek ji mezintirîn kêşeyên ku Pawulos di rêwîtiya xwe yên misyonerê de pê rerûbirû ma, ev bû ku ji mirovan re bibe alîkar ku fêm bikin ku xilasî diyariyek e û ku xilasî ne bi karan e. Ne pêkan e ku bi karan xilasiyê bi dest bixin û bi rastî ev ji bo cihû û necihûyan pirsgirêkek bû. Dema ku Pawlosê şandî di nameya xwe ya ji Efesîyan re li ser cihûyên ku wê demê bawerî bi Mesîh anîne, gelek caran vê mijarê dinirxînin û dixwazin qanûnê bixin nav baweriya xwe ya nû. Wan got eger hûn şîretê nagirin, bi taybetî qanûna ku bi sinetbûnê ve girêdayî ye, hûn ê nikaribin xilas bibin. Em vê xalê gelek caran di nameya Pawlosê şandî de dibînin. Ev xal ji bo gelan bû pirsgirêk. Lê gava ku miletan bi Mesîh bawer kir, ez bawer dikim ku mijara keremê ji wan re hêsantir bû ku fêm bikin. Pirsgirêk ev bû ku gelek civakên cihûyan mirovên ku digotin ku di nav civata cihûyan de bi Cewsis wekî Mesîh bawer kirine. Paşê bandor li ban miletan kir û ji wan re got ku ew nikarin xilas bibin ger sinet nebin an jê şîretê negirin. Ji ber vê yekê ev pirsgirêk di civata cihû û necihûyan de bû û li vir gotineke me ya ecêb heye ku ji me re vebêje çima Pawulos ev name nivîsî û Pawulos sê şandî li vir pirsgirêkeke pir taybetî destnîşan dike. Nemaze ji ber ku ev pirsgirêk têkildar e, ji miletên bawermend re û têkiliyên we bi cihûyên ku bûne bawermend re. Dema ku em vê peyamê dixwînin, em ê bibînin ku bawermendên cihû ji bawermendên miletan re xuya dikin ku têkiliya wan bi Xwedê re ji têkiliya bawermendên miletan bi Xwedê re çêtir e. Tiştê balkêş ev e ku hin bawermendên miletan ji vê çêrokê bawer kirin û xwe di padişahiyê Xwedê de hemwelatiyên çîna duyemîn dihesibînin. Ji ber vê yekê Pawlosê şandî li vir di beşa duyemîn de behsa vê mijarê dike. Bala xwe bidîne gu ew çi dibêje û ew yekem tişt ku ew ji girseya gelan re dibêje û hûn hemû gava ku hûn di guneh û gunehên ku we berê li gorî temenê vê dinyayê tê de meşiya miribû, li gorî mîra hêza hewayê rihê ku niha di nav kirên neguhî de dixebite. Ger hûn ravekirina vê ayetê bi berfirehî dixwazin, ji beşa yekem a nameya ji Romayiyan re vekin û li wir em bi Pawlosê şandî re bi zelalî li ser vê mijarê hevdîtin dikin. Gava ku wî li ser miletan guhdar nivîsî, ji ber vê yekê Xwedê ew da wan. Xwestek û xwestekên wan ên xerab wek bêexlaqî, guneh û her cûreyê gunehan û fesadiya exlaqî. Em dibînin ku beşa yekem a nameya ji Romayiyan re li ser vê mijarê dipeyîve û Pawulos ev yek ji miletan re şîret kir û got: Ya Xwedê, tu di sûc û gunehên xwe de mirîye. Lê piştî vê yekê wî dest bi xîtabê civata bawermendan cihûyan kir û got: Em jî Pawlosê şandin û di nav wan de Pawlosê şandiya mezin û gelan jî heye. Li vir dibêje: Me bi carekî angu bi navê miletan de li gorî xwestekên bedenê tev digeriya. Me xwest û ramanên bedenê pêk anî û bi xwaziya em bûn bav û kal û em bûne bi xwazayê zarokên xezebê wek her kesî. Bi tenê Pawlosê şandî dibêje ku em dibin bandora komên miletan de mane. Heke hûn li ser vê mijarê şîrove û şîrovekirinê dixwazin, pirtûka Romayiyan beşa yekem vekin û hûn li ser miletan bixwînin. Beşên sisiyan û ravekirina Pawlosê şandiyên a vê rastiyê heye ku cihûyan ji hewcaya xelaskirinê bû. Ji ber ku cihû dibin bandora cîhanê de bûn, ji ber vê yekê wataya sereke ya ku Pawlosê şandî dibêje ev e ku cihû û necihûyan gunehkar in û hewceyê xelaskarek in. Pawlosê şandî di civînê de bi taybetî di dêrên Asyayî de
هاول دا کو وی مجاره زلال بکه. بالا خبدنه کو پاولس شاندیان شجهو نجهویان را مزگینیه ده. او بردوام دکه. لی خوده ده دلووانی خوده پره. جبر هسکرن اوی یا مازن جمرا لی دیسا جی او بجهو امولاتان رد پیوه. هر چند ام جارنان ده گناهین خوده به مسیح را دمرن. و دیسا به مبستا بکارانینا پیوه ام جهو نجهو خطاب همو باورمندان دکه او دبیجه. هون جهو و نجهو بکرم خلاص بونه. 6 او وی ام آوا کرن. ام بوی را بون و به مسیح ایسا را لجهن ازمان رو نشتن. لور نشانا وی یکی یکو برکتا کو مل جهن ازمان هیا دسته که ده لبر چاوین خوده هات داین. حف دا کو ده دمین پایشتا با دولمندیا کراماوی یا پرمازن اشکره ببه. چه دلووانی جی جمره. آنگو لسرم همیان ده مسیح ایسا ده جبر وی یکی تشتی کو پاولس شاندی بحث دکه اوه. کو لبر چاوین خوده ام همی وک هون. او یک جمع جبر ما انتیکی به مسیح را نخودیه. پازاسیون که طایباتی آن جهرنگه. رومایی 3:23 ده بیجه. همویان گناه کر. و جروماتا خوده بیپارمان. وک هنجی دبینن از آیت جنامای جرومایان را به وی نامه و گری ددم. جبر کو اگر هون بیتر هرگیری دخوازن هون دکارن لنامای جرومایان را باشا یکم کول سر ملتان دپیوه و باشا دویم کول سر جهو و ملتان داخوه بنهیرن. هم ده باشا سیامین آرومایین دا دخوینن کو همویان گناه کرنه و جروماتا خوده بیپارمانه. جبر وی که ده باشا دویمین افسی و آیات 8 ده ام لسر خلاصیه بکرمه بباواری آن بباواری جبو همو ملتان و جهویان دپیون. چمکی هون بکرمه بباواری خلاص بونه و اف نجویه او دیاری خوده نجکرنانه داگو کسک پسنه خو نده ده چمکی ام کرننوی نکو به مسیح ایسا جبو کاران قنج این کو خوده جبره دامه کر کو ام دناو وانده بمشن. 3. پیدویا ما همویم و خلاص کرک هیا و اف یک درومایی آیات 23 ده تی گوتن چمکی همیان گناه کر و جرومتا خوده بیپارمان و او درومایی 6 و آیات 23 ده بیجه. 23 چمکی حق گناهان مرنه لی دیاری خوده جیان هر هایی بخدان ما مسیح ایسایه. گه بدن بی پرسا بالکش و از باورم کو و ده جیان خوده جی ده همان آوایی بیپار مجول بویه. پرس ده بیجه چما گلک جاران جبو مروفان زحمتا کو خلاصی وکی دیاریه که بالکش قبول بکن او کو ام نکاربن ریا خواه بهوشته بکارین خواه قزنج بکن. از وسا ده فکرم کو یک جبرسی وی پرسه جبر خوزای ما یا گناهکاره. بشک جوهر ما یا گناهکار او کو ام تشتکی بکن کو گناهین کو ام دکن تلافی بکه و کفارت بکه. اف تشت براستی جوهر ما یا گناهکار تی. کو شیطان بخور چالاک دکه او دکه. جبر کو شیطان وان تشتان فهم دکه و نخزا کو مرو فهم بکن کو او دکارن بکرم آخوا بباواری خلاص ببن. شیطان دخوازه کو مرو بکه و خفتکا کرنین اولی. یه لسر کاران اف کرن نگهیجن جیان هر هایی. دوی واتای ده شیطان حال ده کو قرتی و سربلندی ما بخاپینه و بجربینه. و شیطان جی حال دا کو وی یکی جا ایسا مسیح را بکه. تی بیرا تا چاق ایسا لچوله هات جرباندن. شیطان جا ایسا را گوت گر تکور خودی مینا کو شیطان حال دا کو سربلندی ایسا یا بخوده و سربلندی وی یا کو کور خوده یا بگره. جیرا گوت جوان که ورنران بیجا بلا ببنان. شیطان سرپیهاتی خود دوباره کر دما کو ویج ایسا را گوت اگر تکور خوده خو باویج خار. چمکی هاتیا نویسین. اوی ملکت خوا لسر تا بده سر ملی خوا. و اوی بدستین واد تا حل گرن. دا کو تو دی نکوه. خون لکوور لنگی تا. وکی کو
hûn dibînin şeytan hewl dide ku serbelindî û xwebawariya me bixapîne û bixapîne û ev hawildan bi gelemparî bi ser dikeve û têbîniya duyemîn jî bi zehmetiya qebûlkirina vê yekê ve girêdayî ye. Ev gava ku rêberên olî yên ku em jê re rêzdar digirin, di tevahiya jiyana xwe de mirov hîn dikin ku ji bo destxistina xelasiyê di vê karên qenc bikin. Ev hînkirin dibe beşek ji jiyana wî û motîvasyona wî û ji wî re pir dijwar dibe ku miriv vê rastiyê hêsan û ecê fehm bike ku ev e ku xelasiya me bi keremê, bi baweriyê ye. û tiştê ku ji me re tê ew e ku em ji van ditirsin rêberên olî. Pastor gene dibêje ku wî ev tişt bi bîr tîne, ji ber ku ew beşek ji pêşxana wî ya olî bû û demek dirêj jê re lazim bû ku mijarê bikeve dilê xwe, da ku vê rastiyê ecê fêm bike, ku ew bi keremê, bi baweriyê xilas bibe, ji ber ku ew ji zaroktiya ku xelasiya wî ne tenê bi baweriyê lê bi kirinan jî ye. Dem lazim e ku mirov mizgîniya Îsa Mesîh bi rêk û pêk têk bihêje û baweriya derewîn têk bibe. Ji ber vê yekê guh bidin prensîpa ku em ji vê beşa Kîtaba Pîroz derdixin. Dema ku em peyama hêviyê ya di Mesîh de pêşkêş dikin, divê em pişterast bin ku mirov fêm dike ku kirinên baş bi ti awayî ne alîkar in ku ne jî jê re dibên xelasiya wan diceribîne. Bingeh û prensîpên jiyanê, lêkolîna Encîlê, prensîpên mizgîniyê yên ku em pê dijîn.